I pozdrav drugari, dobrodošli u još jednu moju epizodu. U današnjoj epizodi želim da sastavim jedan squad koji možete vrlo jeftino da kupite. Evo ovako, ovdje ne obraćajte pažnju na ove kartice, to su sve Ronaldove kartice, to jest ne baš sve, fali jedna, ali nije sad to ni bitno, idemo mi na tim brzo da sastavimo. Radi se o italijanskoj ligi, tako da idemo odmah na polu-italijanskoj ligi, tako da idemo odmah na golmana. Tu ide Samir Handanović. Obična kartica, vredi nekih 3-4 hiljada, ali je stvarno golman jako dobar. Idemo na dva center bekova. Jedan ovdje je Dante sjajan, znači stvarno je sjajan, a ovdje ide Neven Subotić. Znači neki hibrid dobar, ali većina su iz Italijaca. Sad idemo dalje. Ovdje kao što znate ide Alaba, ali ja ću stavim Jordi Albu, a ne Alabu, zato što je brz čovjek, što mu je potrebno i sjajan je. A ovdje, kao i uvijek, stavljamo Valkera. To jest Volkera. Pardon, znači sjajan futbaler. Idemo dalje, ovdje stavljamo sjajnog Krosa, koji smo stavili čini mi se u prošloj epizodi. Ovdje ćemo da stavimo Hamšika. Iako mislim da se neće slagati, čekaj, ok, hvala. Tu Hamšik. Ovdje ide Pogba. Ok, da rađem. Da. Ta kartica. Dok ovdje ide, mogu sam stavim i mjestu, ali mislim da je toliko dobro i James Rodriguez ili James Rodriguez. Ajde da stavimo tu. Za dva napadača ovdje ćemo da stavimo Higuaina. Da koncentrišemo ovo što kucam pričam, Higuain. A pored njega Fernando Torres. Sjajni su oba dvojica, eto, malo bolje čini mi se Higuain. Ekipa je sjajna, košta nekih 50.000, 60. To može danas svako da priušti, stvarno sjajna ekipa. Ovdje možete isto staviti neke zamjenice do 10.000, to će sve da bude cakom pakom, da idemo koliko to snimamo. 3 minuta, hvala vam što ste pogledali klip, ja ću ovo sad biti redovan, pa ćemo sutra snimiti najvjerovatniji drugi klip. Nisam snimao zbog povrede i ćao!